Kako na Envilu radi. Komšija! I pozdrav ljudi, znači dobrodošli u novu epizodu Slice Productionsa i danas... I pozdrav ljudi, znači dobrodošli u novu epizodu Slice Productionsa, danas... I pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu Slice Productionsa i danas... Igramo Minecrafta! Perimo suđe! Jedemo... Batman! Uspeti ga mene. Nema džabe! Ne za stare babi. Babu zove v kantu. Aj dobro, ba, ljudi I danas... kao što vidite, ovdje pravimo staklenik, odnosno ovaj burek sarma pravi Jest, staklenik. znači bili smo počeli snimati ovaj nešto zeznu, a mi smo već bili pola postra odradili. Evo neka A ovaj debil ovdje pravi neku XP farmu koja će lići ni nafta, ali eto. Eto, ima moj dodatak. Tako da uživamo u radu, mislim gotovo ja. Aj mi donesi još 5 stakova cobblestona. Molim. Jo! Ubavi moje. Ajde ti, ko će drugi nego ti. A joj, a što ja? A Zašto? Jesi pokažao ljudovima onaj hram? A da, mora. I to... Moj most najavi posebno. Jeste most. Vidite ovaj most. Ovo je toliko nelogično. A tvoj most, nisam znao čiji je most, a prepostavljao sam da došli. Ovaj most od burek sarmi, znači ide valovito nešto, haljavo nešto, ide ovako pa dole pa gore ništa. Ide ovako pa nako. Ako izgleda za sad unutrašnjica hrama, vidite, to je znači moćno odrađeno. Gore možete gledati u krov, dole možete gledati pod. A ovo je znači neka statua. Stalo bi, puća mi nešto. Ako si hram uništio, Creeper puko odnio malo od hrama. Gotov si, mrtav si. What the fuck? Ja samo stojio odjedno. Kaže se staja. Ajmo, ne! Vidim šta je ispod. Još sam svijeće stavio. Ja, 5 stakova i više. Svijeće stavim ispod i opet mi se monster spuni. Sve će biti od kamen osim vrata, zašto mi je mrsko prata. Ako, znači ovo sam inače ravnuo neko brdo i sad se dole spunali ovi još brate. Ima te, brate mili. A ima, čekaj, pun mi inventar. Joj, sad nemam ništa od ovog što mi je razbio. Evo, vidi vrata za ovo. Ne, ovdje dođemo da se opremimo, ovdje ćemo se kao dalje. Moram još napraviti ovu gredicu. Ali raširi ja rane malo. Ma sad čekaj. Oj, sad vaja. I vrata ti nisu simetrična. Vrata? Pa vidi ovo ovdje. Jedan, a vamo dva. Pa ja, to sam htio naravno. Gdje je nether brick? Gdje je nether brick? Ne moraš onda se ni žalit. Ne dom se. Ne moraš se ni žalit. Pa gdje je nether brick, glupi više? Ne znamo, ne moraš se terat, sine. Juuu! Nether brick nije glup. Nether brick je pametan. Ti si glup. A jak te ja glupljem u glavu. Sad moram ovo skloniti, ovo ovdje. Moram žrtvovat ovaj karpet. Ko je ovdje gleda muđu? Da! Ko još ovdje gleda muđu? Ko je muđa? Muđa mene pošća na tebe. Mene muđa posjeća. Siso jedna. Siso jedna. Mene muđa posjeća na pametnog čovjeka. Ko ti je taj? Vidi ga, čuj, ko je taj? Pa muđa. Pa znam mu ime. Pa gdje je drvo i brik što mi je srušio? Balavac jedan ovdje. Joj, sad sam pobudalio. Ne mogu... Ništa, ovo ne treba ovdje. Ovo ne pripada uopšte ovom sloju. Se majstvoj kugli. Ovdje, ovo... Sad ćeš ti davati, nije ti glup.
Ne slažem, on je pametan čovjek, Jes. posjeća me na Miću. Nek si ti glup. I ti si pametan čovjek, posjećaš me na Srbiju. Ko? Ti. Ja. Da, ti, ja, ti i on, mi i on. Ne znam špadav. Sad spadaš, ili se to jedi? Ili spominje nage padaš. Stvari, ja, jes. Ja znam da niko nije pao. Sada, čemu? Ja sam tek skonto da ovo ne valja ovdje. Ja sam tek ovaj skonto da karpet. sam glup, ja. A dešava se i najbolje, ne. I ja sam tu skonto njih. Šta si? Pa da je glup. Da si ti glup. Ne to govorim da je glup ovaj karpet ovdje. Kako možeš reći njemu da je glup? On je vama pametan čovjek. Još njemu reći da je glup. Ko mi? Svi smo glupi. Tako. Tako je. Sam sam ja pametan. Jesi. O jes, ti specijalan slučaj, ti... Specijalan slučaj pameti. Ja sam specijalna jedinica. Jeste li ikad probali ribu? Picu, ću me na ribu. Prolupao lončić, totalno. Picu od tune. Koga? Picu od tune, jeste li ikad? Jesam. Nije tune, nego tune. Epizoda će se zvat pizza od... Vi ste mi totalno neozbiljan narod. To ćemo vratiti. Hajmo uzeti pumpkin pie, nazvat ga pizza. Uzet? A uzeti onaj pumpkin pie, staviti Nemtegono, promijeniti mu ime u pizza čune. Pa nije pizza od čune, ne radi se. Ko da nikad nisi jeo pizzu od čune. Šta sad glumiš budalo? Pa džem! A evo ga. A volio bi da ima neki način da se automatski ubiju ovi klince. Ali ima neki način, ali treba praviti to sad s pistonima. A ima. Napraviš onaj piston da ti ono... A meni se to ne da! Ne da mi se. Ako možda bolje izgleda ovako sa ovo. Kako moćno izgleda ovako. Znači, čovjek. Ima li koja kuda? Kuda. Imam samo plenkova. Znači idemo završiti epizod, pošto nam je mrsko više snimati, jer laguje. Hoćeš ba završiti tek počeo? Pa šta tek počeo, evo, znači... Pa jesi što odradio u ovoj epizodi? Ja sam popravio hram, pokazao i... Kojeg si razvalio. Za kraj ćemo uraditi loto sa burek sirom 45. A on zna badje. A pomjerite, imaš paket. Znači ovu epizodu su oni malo radili zato što ja uvijek moram da radim i eto da vide kako je kad niko ne radi. Nije točno! Ja sam ovdje žrtva, kakvi on? Jesi ti neka farma? Hajmo! Ne se. Hajmo! Jesmo čuo? Moramo Loto! završiti ba mi ovo da bi ti mogao završiti Loto, Ljuno! Ne more. Ko? Čekaj, Morat ćeš čekati. Burek sir. Čekaj da završimo ovo. Ništa ne završavaj, spavaj i loto. A vidi ja završio postanik, samo još gore. Ja nemam, pa jeste li ga namjestili? Ja znam, Plastenik je gotov, samo još vrata neka dodati. Ma još ba moram gore ba ovaj. Ja znam gdje se nalazi lava. Aj spavajte ba. Nemojte Neću furat. dok ovo ne napravim. Nemojte furat. Moram napraviti to. Jako izgledalo kao govno, moje je govno. Chest, veliki chest. Evo ovdje je taj brewing stand čuveni, imamo okrug pulsun. Sad znam šta da uradim. Sine, ljubi tebe, babu tvoj. Daj mi još jedan kamena, taman da završim palim. Idi ba donesi. Ne mogu. Šta se dobije od ovog puša? Ne mogu stvarno, popeo sam se na ovaj krov ovoga. Nikad nisam Znaš šta pravio se ovaj dobiva da ne pulsun. mogu? Da vidimo, dobije se. Ljubav.
ta, ta. Jesi ti namjestio lotor, sine? Push of strength. Ja. Šta? Jesi namjestio lotor? Ja znam gdje se nalazi. Ja ću ga namjestiti. Tan, tan, Namjesti tan. ga. I napravio sam jedan potion of strength. Tan, tan, tan. Iskoristio sam jedan bliss powder. Tan, tan, tan. Tan, tan. Tan, tan, tan. Pojeo sam pizzu od... Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Tan. Tan, tan, tan. Idemo spavat, ba. Sačekaj, nešto koliko ne završi. Hajde, pola! Aj, nema monstira, valjda im je dosadlo. Koliko su nas napadali ovih dana. I oni vole odvod, i oni hoće malo nade, imaju nade i oni za budućnost. Vidim. I oni imaju duše. I oni imaju dušu. Oni su ljudi. I oni su fene. Da namjestimo, znači... Pa neš ti to znat, namjestiš u sredini staviti. I ne zaboravi promijeniti ime. Dodati još jednu verziju. Šta? Verzija? Koja je sad verzija? Da, dodati još jednu verziju. O, jesu ovo komplikovano. Vidiš. Tako, lava ide ovdje. A sad me možeš zeznut, ne znam ja, možeš staviti na istu stranu, a možeš i promijeniti. Promijenio. Pa ne znam. Na šta ja mislim? On će 100% ili promijeniti ili ostaviti. Tako da, imaš prednosti. A jeste, kakve prednosti? Veliko si prednost. Bosanske prednosti. Samo malo. Udi, čujem kako se monsteri sponaju u mojoj tvrđavici. Samo malo. Eto, mene je dao. Ne, nisi završio. Boli me briga, a? Znaš ti da se to može testa, mene može bolit briga. Ovako. Ja sam završio ovo. Joj, mrtav si, ljudno. Tako je, mrtav si. Sad! Ništa ne gledaj. Ajmo spavat. Ajde, Burek, Sarma. Sačekaj. Šta si ovo napisao? Ne. Ajde, Burek. Spavajte. Ma nije ovaj još došao. Nije još došao sebija. Nemoj uzimat. Zašto? Sada Uzmam uživo link, prenos, Sad loto, ja tebi treća uzmam, epizoda u ovoj epizodi. Zvijezde, Burek Sir, ne ti, nego Burek Sir, ovaj bez odjeći, mislim ima odjeću, ali nema armor, ne vezi. I sada on može izabrati ali ne, ja ću ti reći, hajde. Neš ti reći. I da vidimo. Šta piše na prvom sajnu? Hrust mi ama dolfin ili izaberi meni. Kao konj. Nažalost, ovaj je preživio. Preživi čovjek. Alo! Pa udaram, imao jedno srce. Nefu mene kvat. Eto, ja sam umro jednako. Stvari pokonje, rahmetli. I to je bilo to što se tiče ove epki. Imamo sljedećoj epki. Epki će bit Hrust me I am dolphin. Tako. Kako lik pobjed. I idemo za kraj skočiti sa Sahat Kulije. Jes prekine epizodu? Nisam još, idemo skočiti sa Sahat Kulije za kraj. Svi, mislim svi. Čekaj, moram stvari nakupiti. Ne radim ovaj Burek mehanizam. Sira.
tog Radi, pobjednika. brate, pravio sam ga i popravljao i... Ratnik, čovjek. Ne! Misija meni! Slučajno! Htio da uzmem hranu i ubijem. Šta si uradio? A ništa. A ništa, stanite tu da vas uskam za thumbnaila. Gle debila. S kamenim mačem jednom ga udari. Zato što sam imao jedno srce, jesi glup. Pop stvari od ozdu ispale su. Ajme jedna za Jes, thumbnailki. debil, opet Thumbnailka, ekspisan, halo. ja spok- Da? Pa ništa ti ja nisam stvari da... Thumbnailka. Gdje mi je kapica? Nijem kapicu, nema vezi. Napravit ću ja od Diamonda, ako treba. Aha! Unc. Ajba da nije ovo na bosanski način završi. Ne! Nađi sve sam stvari pogubio. Skoči Ajmo još ti i... gore. Evo ti Diamond Sworda, halo. Ajmo ti gore stvari. Hajde, skači, burek, sir. A mora on postvari, aj nema. Poprijeću se na sad. Nemoj da se di sponaju po pensi. Skačite, svi. Nestale su mi stvari. Nisu eto ti. Samo sam našao chestplate. Nema ni mača. Ima mače kod mene. Edo ti u čošku, kod njega je mač. U čošku sve ti bilo prije sekund. Evo ti kape na štali. Čekaj. Evo ti Ništa mač, nema. halo. Evo ti sve, sine. Šta lažeš? Šta sve? Nema ništa, ba samo chestplate. Evo ti mač, halo, čekaj gore. Nis chestplate našao, bilo je još gore. Ama samo chestplate našao. Evo ti mač, evo. Imam dokaza, bio je TNT, bilo ti je sve gore. Ama nema boga mi ništa, samo chestplate je neke I gluposti. ništa, ide Pa na ja, thumbnailka. Mislim, Ali neću nema na mi ba thumbnail opremi. bit, Evo ali ti je... kapat se kod mene. Ne! Preživio. Nis ga tu udario, pa i nije Da sad sam odka. umru. Udario sam ga, kak zove, dandelionom. Imaš ti gaće. Daj, ba nemam ništa od opremi. Palo ti dole, sine. Imaš, ovaj ti ima mač. Ja ti imam kapu, imaš chestplate. Chestplate je kod mene. Pa ja imaš chestplate. Pa gdje mi je leggings i ono? Tražim. Pričekaj. Dok ja na dvije strane. Prvo sam izgubio. Evo ti, našao sam. Čizme. I konačno da završimo epizodu i čao, pup.